بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Tebaraka ve Teala Yasin suresinin 30. ayetinde mınday deydi: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya hasratan alel ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Sadakallahul azim. Ya hasratan alel ibad. Kayran gana pendeler. Ayıp özdöründe. Alarga bir paygambar kelse ele darov şıldыңдай başlaşat. Ya hasratan alel ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Kayran gana pendeler. Ayıp özdöründe. Alarga bir paygambar kelse ele darov ele şıldыңдап başlaşat. Ahzab suresinin 57. ayetinde Allah Teala İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûleh la'anahumullah fid dünya vel âhire ve a'adde lehum azâben muhîne. Ahzab suresi 57. ayet. Allah'tı canağının elçisin irencitkendir. İrencitip şıldыңдағандар. Allah'tı canağının elçilerin rencitip şıldыңдаушылар. Al adamlarga dünyada jana ahirette Allah nalat aytқан. Janalarga kordoğuçu azapты dayardap koygan Allah. Jaratan Allah Tebaraka ve Teala Hicr suresinin 95. ayetinde İnna kefeynâke el mustehzi'in. İnna kefeynâke el mustehzi'in. Elbette seni şıldыңдаған adamlarga özübüz jetişerlübüz deydi Allah. Elbette seni şıldыңдаушыларға biz özümüz жетиштүүбүз deydi Allah Tebaraka ve Teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tiriw kezinde de peygamberdi şair, ırt okuucu, akın, majnun, cindi, as-sahir, sıyqırçı, bakşı, her türlü sıfatlar menen peygamberdi şıldыңдашқан. Peygamberin zamandaşları Peygamberдің mucizaсын көріп тұрып. Kebirler Muhammed'in erkek oğlu yok. Ölse anın artı üzület. Tuyağı ulanbaydı. Degen kezde Allah'ta inne şani'eke huvel abtar. Elbette seni ayıptagan adamların özünün artı kesilgen deydi. Peygamberді ayıptagan adamların özünün artı kesilgen, atılangan yok. Bugün alardan atalsa da Allah Teala'nın nalatını aytıp kargışı menen atalat. Kavsar suresi 3. ayet. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, hiç kimge kupya emez. Akırkı cumalarda madaniyatın tuğuç okusuna, demokratiyanın tuğuç okusuna, demokratiyanın tuğuç okusuna jettik degen Avrupa memleketlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de karikatüra kılıp şıldыңдоо başka kılıp. Biz Müslümanlar hurmatlı Müslüman bir tuğan. Japadan жалғыз Müslüman halkı Nuh peygamberdin, İbrahim peygamberdin, Musa peygamberdin, İsa peygamberdin, Cenab-ı Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğine iman keltirgen insanlarız. Amentu billah, Allah'ın varlığına bilge iman keltiririz. Ve melaikatı, periştelerine, ve kutubi, anın kitaplarine, İbrahim aleyhisselam'a kelgen, Musa aleyhisselam'a kelgen, İsa aleyhisselam'a kelgen, her bir kitaplarına cana jönötülgen parakçalarına iman keltiriyoruz. Amantu billahi ve melaike ve kutubi ve rusuli. Rusul elçilerine, al adam atadan beri kelgen bardık peygamberlarga bardığına iman keltiriyoruz. Ve la nufarrik beyne ahadin minhum. Alardın birösünü ajratpayбыз. Adam atadan Muhammed aleyhisselam'a kelgen bardık peygamberler Allah Teala tarafından jönötülgen ulu peygamberler. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Silerдің peygamberler, menin peygamber Muhammed aleyhisselam Seyyid veledi İbn Adem. Adam atanın en ulu mırza balası. Adamzatın en ulusu. Kebirler hadis de aytıp duruyor. Hadis emes, bирок мындай söz
Laulak ve ma halaqtul aflak. Ey Muhammed sen bolbosoň jaratılışy jaratpayt elem dep. Allah Taala süýgen, Allah Taala tandagan en ümmeti köp Muhammed aleyhisselam. Kadir bargı en jogor Muhammed aleyhisselam. Allah Taala Ahmet dep at koydu. Kur'an-ı Kerim'de Ahmet. Ey İsa senden kiyinki kele turgan paygambarda Ahmet degen maktalıngan. Maktauga tadıkturak. Mahmud maktalıngan. Muhammed en bereşen kolatçık insan edi. Paygambar aleyhisselam bizden paygambarlığa kaçan iki iş tuş gelip kalsa daim jеңилин tandaytile. Eğer aram bolsa aramdan en alыс bolatile. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem köşegönün artındağı kızdan da uyattığı insan ile. Hiçbir tamaktı jamandagan emes. Jakpasa jebeyt ele. Biroq bul tamaganda eken munda eken dep jamandagan emes. Paygambar aleyhisselam süylese, paygambarın sözün süylesip yatkan adam her bir sözün sanay bilet ele. Paygambar aleyhisselam hiç uşak aytkan emes. Jana birödün uşak aytıp kelgenini jaktırbayt ele. Bir sahabamda ikinci birögüm maga aytıp kelbegile, menin jürögümde oşol adamga jek körü bolbosun deyt ele. Hazreti Anas ayt, Paygambar aleyhisselam 10 yıl hizmet kıldım deydi. Hazreti Anas 10 yıl paygambarga hizmet kıldım. Allah'a antikim vallahi ma qala li paygambar maga aytkan emes. Lima fa'alta kaza. Emnege munu munday kılıp koydun? Emnege munu munday kılbadın dep aytkan jok deydi. Munday kılsaң bolmogula dep Paygambar aleyhisselam öz үлgü menen jakşınakay үлgü bolup körsetediler. Jahil adamga, nadan adamga paygambar kiçipeyil bolotdu. Tenteke teңелip terek boyu sekirбейт эле. Başkalarının ızasına paygambar sabır kılat ele. Süйлöşkön adamdın yüzüne daim jılmayıp köngül bırat ele. Eğer birö menen kol alışsa, kol bergen adam kolun tartmayınca paygambar kolun koyup jibirбейт ele. Paygambar aleyhisselam birö menen süйлöşkön kezde uşunday aga berilip karayt ele. Süйлöşkön adam men paygambarga en süýüktүү adam ekenmin dep oýlayt ele. Men bunu emne üçin aýtdy tam urmatly musulman bir tugan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler üçün paygambarda en jakşı örnek var deydi. Bugün biz urmatly kebirler paygambarın sünnetini atkarıp jatam dep koldun uçu menen görüşesin. Birö süýleşmese telefonda karap oturasın. Ulu durmat kılbaysın, kiçigini zat kılbaysın. Ata eneňdin yüzüge karabastan sotkanga karaysın. Yusallim ala sagir, jaş baldarga salam beret ele. Sen beşten çıkan kezde özüň okşaş kiyinginge salam beresin. Özüň okşa bolsa salam berbeysin. Je tanışıňa salam beresin. Wa yulaibun paygambar jaş balдар menen tamaşalaşat ele. Erkelet ele. Yujibu da'watul hur wal abd. Kembagal çakırsa da, kul çakırsa da çakırığına cevap beret ele. Birödü togotpay koybayt ele. Orup kalgandardı barıp kabar alat ele. Orugan adam al, evrey bolsa da, Hristiyan bolsa da, Yahudi bolsa da Paygambar aleyhisselam orugan adamdı barıp kabar alat ele. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'e şura bir söz aytayın dese, Paygambar iyilip kulağını tosat ele. Paygambar jolukkanda birinci salam aytat ele. Jolukkanga birinci salam menen başladı. Hayrun nas li ahli. Üy bülesine en jakşı muamele ele. Hayrukum li ahli ve ana hayrukum li ahli. Sizlerin en jakşılarıňar deydi Paygambar aleyhisselam. Üy bülesine jakşı bolgonuňar deydi. Üy bülesine jakşı muamelede bolgon, en jakşı muamelede bolgon menmin deydi. Bugün sen çoçun, batkençe begen ayallarga taza madaniyatlı bolup görünösün. Başkalarga ötü jakşınakay bolup görünösün. Özüңdün üy bülöňe hiç muameleň anday emes. Paygambar üy bülesini sabırlılıkty öğretediler. Jana alardın da kebir kemçiliğine sabır kılatılı. Üy işlerinde jardan beretile. Paygambar aleyhisselam kerek bolsa masısın özü tigetile jamak kılıp. Kiyimlerin kebirjen özün tigi olatılı. Koyun özü sahaytile. Bugün bir erkek barıp koy sahip görçü. Ne deydi? Sen erkeksin mi deydi. Telefonga alıp
WhatsApp'қа башқа соцсеттерге қойып шылдыңдашады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кембағалдармен отырады эле. Пайғамбар келгенде орын түгөген жерде, қайсы жерде бош жер, ошол жерге отырады эле. Мен ордым жыл дебейт эле бирөөдү. Кеч келип алып. Пайғамбар алейхиссалам келген кезде сахабалар отырған адамды тур деп эме кылбайт эле. Пайғамбар күлгөндө жайым табассум менен жылмайып күлөт эле. Сүйлөсө муктаж болгон пайдалуу сөздү сүйлөйт эле. Тилим бар деп ар нерсени эме кылбайт эле. Пайгамбар көрүнчөк сүкүт кылат. Пайгамбар ошондон "Ва ман ю'мин биллахи вал йавмил ахир фалюкрим дайфа". Кимде ким Аллах Тааланын барлыгына билигине ишенсе, акырет күнүнө ишенсе, коногун сыйласын. Кимде ким акырет күнүнө жана Аллах Тааланын барлыгына билигине иман келтирсе, жакшы сөз сүйлөсүн, же үн чыкпай отурсун дейт. Пайгамбар алейхиссалам бирөөгө айткан кезде сен андайсың дебейт эле. Сен мындайсың дебейт эле. Пайгамбар жалпы кылып, ушундай кылган коом кандай болот экен, ушундай да адамдар болот экен деп жалпы кылып айтат эле. Сөз ээсин табат эле. Ма балу каумин. Бу кандай коом экен, бу кандай жамаат? Ушундай жамаат да болобу деп. Пайгамбар өзү үчүн жеке ачууланбайт эле. Пайгамбар ачууланса, Аллах Тааланын дини үчүн, Аллах тыйып салган, арам кылган нерселер аткарылган кезде ачууланат эле. Пайгамбар адеп ахлакында эң жакшы болсо, пайгамбар өзүнүн жаратылышта ошондой эң кооз сулуу инсан эле. Жабир радиаллаху таала анху улуу сахаба айтат, толгон ай күнү өтө жарык күн эле дейт. Айга карайм, пайгамбардын жүзүнө карайм. Аллага античем, пайгамбардын жүзүндөгү нур айдын нурдан нурдуураак эле дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, чындык душмандар күбө болгон чындык болот. Душмандарың айткан чындык сөз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө бир ал-узама миа, улуулар 100, же болбосом Халидун ал-миа, түбөлүк инсаният тарыхында калган улуу 100 адам деп бир батыштык жазуучу инсаният тарыхында өткөн 100 адамды жазат, ошонун биринчиге Мухаммад алейхиссаламды коёт. Кийин эмне айтат? Мен Мухаммад алейхиссаламды биринчи номер кылып койгонум жападан жалгыз инсан ал дейт. Тарыхта ал абсолюттук ийгиликке жеткен. Дини тараптан, дүнүйөвү тараптан, саясат тараптан, аскери тараптан, бардык тармактан абсолюттук ийгиликке жеткен пайгамбар болгон дейт. Орто кылымда англистердин бир жазуучусу мындай китеп жазат. Мухаммад деген китеп жазат. Англиялык окумуштуу Мухаммад деп китеп жазат. Бирок кийинчерээк ошо дин душмандары болгон, исламга душман болгон инсандар бунун китебин жыртып, Англия мамлекети жок кылып берет. Бул киши мындай дейт: мен китебимди жазганда дейт, Мухаммад алейхиссалам ушундай ашык болдум дейт, аны жакындан таанып дейт. Бүгүн инсаният дейт, анын пикирине, анын берген багытына, анын насаатына ушунча муктаж экенбиз дейт. Бирок орто кылымдагы христиандар Мухаммад алейхиссаламдын жана динин алып келген динди каралап, жамандап, ушундай бизге жаман көрсөтүп коюптур. Алар орто кылымдагы биздин дини христиандар дейт. Ислам дини жана Мухаммад алейхиссалам христиан динине, яхуди динине өтө каттуу душман деп дейт. Бирок мен изилдеп чыкканда билдим дейт, бул улуу пайгамбар дейт. Өтө таң калыштуу дейт, ажайып. Ушул нерсеге жеттим дейт. Бул христиандардын душманы эмес экен. Бул балким инсаниятты куткаруучу экен. Адамдарды ар бир дүйнөнүн проблемасынан куткаруучу зат экен. Эгер бүгүн ааламда Мухаммад алейхиссалам болгондо, дүйнөдөгү болуп жаткан проблемаларды, көйгөйлүү маселелерди бир пияла же бир чыны кофе ичкенче пайгамбар чечип коймок дейт. Бүгүнкү дүйнөдө тынчтык, амандык, биримдик, бул проблемаларды пайгамбар алейхиссалам бир чыны кофе ичкенче чечип коймок экен дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сиздин жана биздин пайгамбарыбызды Аллах табарак ва таала кадыр баркын көтөрөт.
Cebrail aleyhisselam gelip ya Muhammed ata'rif bima rafa'allahu laka zikrak, sen bilesin mi Allah Teala senin zikrini kanday kötörgön deydi. Peygamber aleyhisselam Allah jana Allah özü bilүүчүрөөк deydi menin kadır barkım kanday. Wa rafa'na laka zikrak, Kur'an'da Allah Teala ey Muhammed senin zikringdi, estelүүңdü, senin atыңды uşunday jogorу kötördük deydi. Kaysi yerde Allah altında Muhammed aleyhisselam var dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar azanımızda. Kaysi yerde Allah atalsa artınan Muhammed aleyhisselam. Azançı aşhadu en la ilahe illallah, artınan aşhadu enne Muhammed Resulullah. Namazda, attahiyyatta oturup Allahümme salli ala Muhammed. Kaysi yerde salavat, teşehhüd, attahiyyatta aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden Resulullah. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di Allah tabarak uşunday kadır barkın kötörgön. Bul en akırkı peygamber. Bundan keyin peygamber kelmeydi. Kerek bolsa Allah Teala peygamberdin ömürüne kasam içken, ant etken. La'amruka innahum lafi sakratim ya'mahun. O Muhammed ömürüne ant deydi. Senin ömürüne ant içem deydi. Peygamber aleyhisselam'ın ömrünü Allah Teala ant içedi. Allah Teala keremetli Kur'an'da peygamberlere gayrılığına ya İsa, ey İsa, ey İbrahim, ey Musa, ey Nuh atları menen gayrıladı. Bardık peygamberlerde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gayrılan kezde ey Musa, ey İsa, ey İbrahim, ey Nuh. Biroq bizim peygamber aleyhisselam Muhammed aleyhisselam'a kelgen kezde je peygamberin lakabı menen, je peygamberlik sıfatı menen ya eyyuhar rasul. Ya eyyuhar rasul, ey elçi, ya eyyuhan nebi, ey peygamber. Peygamber aleyhisselam İsra Mi'raj, hiçbir peygamber kötörülmegen İsra Mi'raj'ı belgen. Hiç peygamber kötörülmegen Sidratul Muntaha'ga çeyin. Azandan keyin dua kılabız. El vasilete vel fadilete vel makamil mahmud. Makamil mahmud degen kıyamattaki en ulu şefaat bizim peygamberimizde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bereke, cerbetine bereke. Barımızga hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamber aleyhisselamga jana ümmetine jerdin bardık çar tarafını Allah taza kılgan kaysi yerde olsa sajda kılıp namaz okup ketebeririz. Peygamber aleyhisselam'a en ulu cuma gününü bergen. Beşke kirgendagi en köp Muhammed aleyhisselam ümmeti. Peygamber aleyhisselam'a mucize, başka insanlar aciz bola turgan Allah Teala tarafından berilgen peygamber mucizeleri var. Peygamber aleyhisselam'da işaret kılgan kezde ay ekiye jarılat. Peygamberдің mancalardan su agat. Peygamber aleyhisselam bir iki adamga aran jete turgan tamakı bismillah degen kezde 70-80 300 degen 400 degen sahaba jegen menen tügebeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga hayvanlar başı yet. Jaratılış, taşlar başkalar. Peygamber aleyhisselam'ga tö kelip ilap dardın aytat. Peygamber aleyhisselam'ga darak çurkap kelip sajda kılat. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Emnege alıp kelip jitam. Biz uşunday ulu peygamberimizni bugün tanıyыбыз mı? Keyde düşmanlarga açulanabız. İnsan tanımagan nersege düşman boladı. Jakından bilmegen nersege düşman boladı. Biz peygamberдің kanday ululuğun tanıtalgan jokpuz. Biröge tanış ayakta tursun, biz özümüzdün peygamberimiz jönünde tak jakşı malumatыбыз jok. Sahabalar peygamberdi kanday sүйген hurmatlı Müslüman bir tuğan. Süyüde peygamberimiz aleyhisselamga süyüde olgan misaldарын hicrat gününde ünkürü Hira Gari Savr ünkürüne kelip jaşırayın degende Abu Bakr Sıddık ünkürge birinci kiret. Kirip ünkürde kişinekey teşiklerdi bekitip başlaydı. Kurun belbosun çeçip biroq bir jerge jetpey kalat. Al teşikti tamanı menen tosup ya Rasul emi kiring deydi. Tünü menen çarçap kelgen Peygamber aleyhisselam Abu Bakr Sıddık'tın tizesine başın koyup jatkan kezde Abu Bakr'dın butun yılan geçayan çagat.
Бирок пайгамбарды ойготпойн деп чыдайт. Чыдаган менен жан ширин, көздөн аккан жаш пайгамбардын жүзүнө тамат. Ошондо да пайгамбарды ойготпойн дейт. Келиңиздер урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон биздин сүйүүбүз кандай? Пайгамбар алейхиссалам жакындан тааный билдикпи? Пайгамбар алейхиссалам менен хижратта Абу Бакыр Сыддык 8 күндүк жол Мадинага баратабыз дейт. Чаңкадык, ач калдык дейт. Бир аз сүт табып келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колуна бердим. Пайгамбар сүттү ичкен сайын менин суусундугум канып, курсагым тойду дейт. Ичкен ким? Курсагы тойгон, суусундугу канган ким? Пайгамбар алейхиссалам экинчи халифа Амирил Муминин Hazreti Umar менен кол алышып, жетелешип баратат. Кубанып, сүйүнгөндөн Hazreti Umar карап Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, валлахи инни ухиббук. Аллага касам ичем, мен сизди жакшы көрөм" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Umarга карап: "Мени жакшы көрөсүңбү?" "Ооба, жакшы көрөм." "Малыңдан артык көрөсүңбү?" "Малымдан артык көрөм." "Үй бүлөңдөн артык көрөсүңбү?" "Үй бүлөмдөн артык көрөм" дейт. "Жаныңдан да артык сүйөсүңбү?" десе, ал бизге окшош кошомотчу калпычы эмес эле, ал чындыкты айтат эле. "Я Расулалла, жанымдан артык көрө албаймын" дейт. "Сизди жанымдан артык көрбөйм" дейт. Пайгамбар саллаллаху "Ла я Умар, ey Умар, анда сенин иманың толук боло элек. Ла яктамил иман ахадум хатта акуна хабба илейхи мин ахли ва мин малихи ва мин нафси." Силердин бирөөңөрдүн иманы толук, иманы болот, камыл толук болбойт. Мени үй бүлөсүдөн, малы мүлкүдөн, жанынан да артыгыраак сүймөйүнчө дейт. Hazreti Umar Пайгамбардын колу ажырагандан кийин бир азга чейин ойлонот. Бир аз ой жүгүртүп, кайра чуркап келип Пайгамбарга: "Я Расулаллах, валлахи инни ухиббука аксар мин нафси." "О Аллахтын элчиси, Аллага касам ичем, мен сизди жанымдан артыгыраак сүйөм" дейт. "Ал-ана я Умар, ал-ана я Умар. Ey Умар, азыр иманың камыл болду" дейт. "Азыр иманың толук болду" дейт. Абдулла ибн Умар, Hazreti Umardын баласы Абдулла, "Атаке" дейт, "Бир аз мурда Пайгамбарды жанымдан артык көрө албайм дедиң го" дейт. "Азыр эмне болду? Бир аз ой жүгүрткөндөн келип Пайгамбарды жанымдан да артык көрөм десең деп айттың" дейт. "Балам" дейт, "ой жүгүртсөм" дейт, "мен эртең кыяматта нафсыма өзүмө муктажмынбы же Пайгамбарга муктажмынбы? Мени бул имансыздык караңгылган туңгуйугудан ислам нурuna, иман нурuna ким чыгарды? Эгер Пайгамбар болбосо мен ким элем" дейт. "Мен жаныма эмес, мен Пайгамбарга муктаж экенмин. Ошондуктан Расулулла саллаллаху алейхи вассаламды мен жанымдан да артыгыраак көрөм" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башка бир Саубан деген сахаба. Саубан деген сахаба эртеңки баамдаттан куптанганча Пайгамбарды көрбөй калыптыр. Кечинде келип: "Аухаштани я Расулалла" деп ыйлайт. "Я Расулалла, мен сизди сагынып кеттим." Кусалыктан, сагынгандыктан ыйлайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ушуга ушунча ыйлайсыңбы" дейт. Эрте менен баамдаттан куптанганча көрбөй калганга ушунча ыйлайсың десе, "Жок, Аллахтын элчиси" дейт. "Мен буга ыйлаган жокмун" дейт. "Эгер эртенен кечкече ушунча сагынсам, эртең бейишке кирген кезде сиздин даражаңыз кайсы жерде болот? Мен Саубан даражам кайда болот? Ошону ойлоп ыйлап атам" дейт. "Бейиште сиз башка бийик даражада болот, мен башка жерде калып кетсем, ошону ойлоп ыйлап жатам" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте айтат, бул хадисте айткан кезде Саубан жана сахабалар эң каттуу кубанышат. Hazreti Саубанга Пайгамбарым дейт: "Ал-мар'у ма'a man ahab." Ар бир адам өзүнүн сүйгөнү менен бирге болот дейт. Эгер сүйүүң мага чын болсо, Кудай кааласа, сен мени менен болосуң дейт. Сен ким менен болгуң келет, урматтуу мусулман бир тууган? Кумарбаз мененби? Ушакчы мененби? Элди бөлүп жарган мененби? Ким менен бирге болгуң келет? Калпычы мененби? Элдин акын жегендер мененби? Паракор, жемкор мененби? Al-mar'u ma'a man ahab. Ар бир адам өзүнүн сүйгөнү менен бейиште бирге болот дейт. Сахабанан бирөөсү келип: "Я Расул, мата саа?" "О Аллахтын элчиси, кыямат качан?" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи "Маза адатта лаха?" "Кыяматка эмне даярдандың?" дейт. Элестетиң. Пайгамбардан "Кыямат качан, я Расул?" Пайгамбар айтат: "Кыямат жөнүндө сурап атасың, сен кыяматка эмне даярдадың?" дейт. "Не даярдыгың бар?" десе: "Ма адат лаха мин касир салатин вала сиямин вала садакат." Мен кыяматка дейт көп намаз да даярдай албадым дейт.
Köp sadaka zeketim de yok. Köp orozum da yok. Velakin uhibbullah ve rasulah. Biroq men Allah'ın jana paygambardy süyem deydi. Menin kıyamatga bolgon dayardığım paygambarga bolgon süyüm var deydi. Paygambar aleyhisselam al mar'u ma'a man ahab. Sen oşa süygönüň menen birge bolasın deydi. Hurmatly musulman bir togan, sen bugün süygönüň kim? Paygambar aleyhisselam alıp kelgen emebi? Ulamalar aytat, süýüdün alamat belgisi 3'e bolat deydi. Birincisi, an yakuna kalamu zikran li mahbubi. Süygön adamdın süygönü çil bolsa birinci alamatı süygönü jönünde köp süyleydi. Süylegen söz oturgan jerde süygönü jönünde süyleydi. Turabı? A sen oturgan jerde paygambar jönünde söz bolabı? Je oturgan süylegeningle sayasatpı? Ekinci, an yakuna samtu fikran fi. Ün çıkpay oturgan kezde süygönün alamatı ün çıkpay oturgan kez oşol jönünde pikir kılat. Paygambar jönünde oy jügürüdü. Üçüncü alamatı an yakuna amaluhu ta'atan leh. Jasagan işin oşonun işine, oşonun körsetken joluna dal kelet. Oşoga baş yet. Kebirler sene bulu sünnet eken go deysin. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Aytgın ey Muhammed, in kuntum tuhibbunallah, eger sizler Allah'ını süyseňer, fattabi'uni deydi paygambar. Meni erçigile, menin artımdan jürgüle. Men alıp kelgen din menen jan. Yuhibbukumullah, Allah sizlerdi süýet, ve yaghfir lakum zunubakum. Allah sizlerden günahlarınızı keçiret. Vallahu gafurur rahim. Allah keçirimdүү, merimdүү zat. Paygambardy bolgon süýüňizdin alamatı. Paygambardy süýseňiz, paygambar alıp kelgen Kur'andy süýesiz. Kur'andın çakırığı, Kur'an adal kılgan nersen adal bilesiz. Kur'an tıygan nerseden tıyılas. Kur'an aram kılgan nersen aram bilesiz. Kur'andy süýseňiz, mana ette oturgandan 30% emas, 3% Kur'an okuy albaydy. 3% okuşu mümkün. Kalgan 97% okuy albayбыз. Kur'an'da düşünbeybiz. İslam'dın ismin Kur'an'dın rasminden başkanı bilbeybiz. Anan din düşmanlarına kapı olabız bu. Bizim paygambar şıldındadı dep. Biz paygambar için hem ne kıldık? Kolumuzdan kelgen birin kompüterdi jakşı bilesin. Birin jakşı hudojniksin. Birin jakşı ır tokuysun. Paygambar jönünde bir jakşı ır jazdın mı? Paygambar jönünde oşa kompüterin bir malumatlardı tarkattın mı? Her kim özünün kolundan kelgen jerde. Hazreti Osman aytadi paygambardyky, "Law taharat qulubuna lama shabi'at min kalamillah." Eger yüregimiz taza bolgonda deydi bizdin. Allah'ın sözü bolgon Kur'an'dan biz toyboy delek deydi. Eger yüregimiz taza bolgonda Kur'an'dan tajabay delek deydi. Kede hurmatly musulman bir togan atası ölüp, jenesi ölüp, moldakeni çakırsa Allah raş jegeni kelgen aytken. Et jegeni kelgen. Moldake biraz uzun okup koysa tezirek bolboy ekende bari moldаны közü meni atıp başlaydı. Jüregi taza adamdın Kur'an'a toyboydu eken al. Kur'an ukkan sayın ukkusu keledi. Maşinende Kur'an ukasın je muzika ukasın. Üyünde kança saat muzika ukasın, kança saat Kur'an. Paygambarga bolgon süyүү alamatları. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'di süygöndün dağı bir alamat belgisi kasratu salatu aleyhi. Paygambarga köp salavat aytdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ve ala ali Muhammed. Kim paygambarga bir salavat aytsa Allah sağa 10 jol salam joldoydu. Paygambarga 10 jol salam aytsaň Allah sağa 100 jol kaytarat. Paygambarga 100 jol salavat aytsaň Allah sağa 1000 jol kaytarat. Emi kara paygambar ayt, "İnne ulen nas bi yevmel qiyam aksaruhum aleyhi salatın." Kıyamatta meni şafaatıma, koldoğuma en tatıklı adam maga köp salavat aytkan adam deydi. Sen bir günde kança salavat aytasın? Men Egipet'te okudum 7 yıl. Egipet kalkı jönököy, beçara, kembagal, biroq oşolarda bir jakşı adat var. Kelip turup berasin, saat kança desең sallallahu aleyhi paygambarımız salavat ayt deydi. Allahümme salli ala Muhammed desең, birden 25 minut ötüp tur deydi. Orta saat pazarına kaysı maşina meni marşrutga barat desең, sallallahu ala nabi paygambarga bir salavat aytkın deydi. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed desең, 34'ke otursaň barasın deydi.
Meni kızım törelip kaldı, vraçka barıp kolumda ala, atası kimdi, men de alayın desem, sallallahu aleyhi nabi deydi. Peygamber'e salavat aytdı. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. On kulağın azan ayt, sol kulağın takbir ayt. Andan kim beri otadı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bizde salavat aytı var mı? Mayittekede bir peygamber'e salavat desem ayt albayız. Bir aytıp koyulur çıkana. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men salla aleyye salaten sallallahu aleyhi bihi aşran. Kim bana bir salavat etse Allah 10 salavat yolda etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bolğan suyu, anın übilösün suyu, anın sahabaların suyu. Peygamber la tasubba ashabi. Benim sahabalarımı tildemegle, sahabalarımı hakaret kılmakla. Vellezî nefsi biyedih. Menin canım kolunda Allah'a kasam içem dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Lev enne ahadukum enfaka misli Uhud zeheben. Silerden birinin Uhud toğday altın kayrımdılık kılsa ma belga mudda ahadihim ve la nisfahu. Sahabalardan bir uç jarım kep kayrımdılık kılgana kadar jetpeysiңер deydi. Uhud toğday altın kayrımdılık kılsaңар da. Men sabba ashabi fe aleyhi lanetullah vel melek ve nas ecmaîn. Kim bir sahabanı sökse, tildese, hakaret kılsa, ağa Allah Taala'nın periştelerden, adamlardan nalatı olsun deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Sivad ibn Guzayya ötken bir cumada aytdım. Sivad ibn Guzayya degen sahaba Katarda turadi. Peygamber daim istavu tüzden güle dep saftın tüzdüğüne köngül buradilar. Saftın tüzdüğü cemaatın birbirine niyetin tüzdüğüne dalil deydi. Ravniya Smirna degen bu Peygamber 14 kılım burada aytkan. Tüzden güle degen. Safыңарды bekem algıla. Ortada mınдай şaytanға orun koyboğula. Bekem biriңер tiyip dursun. Kadamыңар tiyip dursun deydi. Peygamber aleyhisselam bir gana namaz demez. Salgılaşıda bir cihatta, gazbatta sahabalardı tizip istavu tüzden güle dese Sivad ibn Guzayya degen bir sahabanın kursağı aldırak çıkıp kalıptır. Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem keledi. İstavu ya Sivad, ey Sivad tüzden beysin dep misvak menen türtüp koyuyor kursağına. Kolundağı tiş tazlagan misvak menen türtüp koygan kezde avca'tani ya Resulullah Allah'ın elçisi kursağımda orutup koydunuz dep Sivad kursağın karmaydı. Allah'a kasem için Peygamber sizde Allah Teala adaletlülük için yönetken. Menin kursağımda oruttunuz kelin men sizinle kursağımda orutayın deydi. Peygamber aleyhisselam öç alam dep жатқан кезде Katarda turgan Hazreti Umar, Abu Bakır atçı ulan hey sen kimsin? Közü karaginen çıkayın deydi. Peygamberden öç alam deysin mi? Peygamber jön koygula öçünü alsın deydi. Kıyamatқа kalbasın deydi. Ya Resulallah menin kursağımdan açık yerine saydınız. Size kursağınızı açıp beresiz deydi. Peygamber aleyhisselam kursağını açқан кезде Sivad ibn Guzayya yüzün sürtüp Peygamberдің kursağından öpüp iylap başlaydı. Peygamber aleyhisselam ya Sivad emne üçün mınдай kıldың deydi. Emne türkü oldu bu işi kılganыңa dese ya Resulullah körüp turbayсыз hazır biz deydi cihat gazbatқа аттанып атабыз. Menin ümitim deydi. Eğer uşul gazatta kaza olup kalsam menin denemdin akırgı tiygen jeri sizdin deneniz bolsa sizdin denenizden şarapatı menen dozok menin denem aram bolup meni dozok karmabasın dedim deydi. Peygamber aleyhisselam dua kıladı. Sivad ibn Guzayya şehit boladı. Peygamber aleyhisselamga bolğan suyu. Kelgile hurmatlı Müslüman bir tuğan. Oba alar sahaba bolğan peygamberdi körgön degensiz. Peygamberin zamandaşı boldu deseniz yok degende bir kurma darağının butağıça jokpuz bu. Hadis mutawatir deydi. Hadis mutawatir 50'den köbürök sahaba körüp uğup aytkan sahabanın hadis mutawatir deydi. Çünkü 50'den köp sahaba körüp uqqan aytılgan hadisти hadis mutawatir deydi. Azır aytılatırgan hadis mutawatir. Peygamber aleyhisselam sahabalarına kayırlı için meçitin burçunda bir kurma darağının butağı var. Oşoğa çıkıp alıp Peygamber sahabalarga kayırılıp hutba kılatılar, kayırlığı jasaytılar, sabak ötüdüler, bayan kılatılar. Sahabaların arasında bir ustası Peygamberga minbar jasa beredi. Peygamber birinci jolu Cuma bayanın sabagın kurma darağının butağına emes, minbarga çıkıp bayan kılıp başlagan kezde sahabalar aytat meçitte. Kurma darağın butağın enenin emçegiden ajıragan jaş baladay ontolop iylaganin uqtuk deydi. İylap жатқан кезде Peygamber minbardan kayra düşüp keledi da janagı kurma darağın butağın sılap turup atarzan tudfana huna
ve tekuna ma'iye fil cennet. Razı olasın mı? Bugün sen uşul жерге kömölü. Bирок jannatta beyişte meni birge bolosun degen kezde ыйын токтотту дейт. Бул жөнөкөй bir дарактын бутагы урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар менен ажырап кетти, пайгамбар менден алыстап кетти деп ыйлайт. Мен айтайын деген маселе урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар алейхисаламга бир аз сүйүүбүздү бир ойготоюн деген маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өлүмүнө 3 күн калган кезде өзүнүн мешиттен 3 чакырым алыс болгон Sayyid-i Şühada şahitlerin en ulusu Hazreti Hamza menen 70 şahit koyulgan Uhud toğusuna barbalardı ziyaret kılat. Alarga dua kılat. Kayra meçki kayra gelecek de biraz yol жүргөндөн кийин пайгамбар отуруп алып bir топ koçayın botodой bozdop ыйлайт. Ыйлаганда sahabalar ya Rasulullah men yubkike ya Rasulullah. O Allah'ın için emne ыйлайсыз? Emne oldu deyit. Emne mınça ыйлайсыз? İştaqtu li ihvani. Пайгамбар bir tuğandarımды sağınıp ыйлап жатам deyit. Kimdi deyit? Bir tuğandarımды sağınıp ыйлап жатам deyit. Sahabalar avalasta ihvanike ya Resulallah. O Allah'ın için biz senin bir tuğanın emesmiz. La bel entum ashabi. Çok siler menin sahabalarım. İhvani lem ya'tu ba'd. Men sağıngan bir tuğandarım alı kelgen yok deyit. Alar kiyinçerek kelet. Meni körböstön men alıp kelgen dinge iman keltirişet. Menin dinimdi karmaşat. Men oşolordu sağınıp ıyladım deyit. Пайғамбар siz menen meni, sizlerdi sağınıp ıyladı. Sizler пайғамбар sağındınız mı? O пайғамбардың şafaatını ümit kılgan insan. Пайғамбарды süyömün degen insan. Пайғамбардың ümmetimün dep kökörök kakkan insan. Erten kıyamatta пайғамбардың alıp kelgen dini üçün emne kıldın desem ne der жооп бересин? Ушул жерде oturgan her birin biröğündün uruğuna, je ulutuna, je ayılına, jeke senin namısına, je üybülüğüne biröv şıldıngdasa, senin jönünde bir hakarat kılsa, sen jönünde biröv жазса, kanday bolobuz? Emne olup çıgasın? Sottoşasın, kolundan kelgen hareketini kılasın, namısını korgoo üçün. Bирок din düşmanları bugün senin sүйüktүү пайгамбарың жөнүндө шылдың кылып жатышат. Men урматтуу мусулман бир тууган, аларга каршы курал көтөргөн башка кылгын демеймин. Араңарда жазуучу бар. Араңарда компьютермен жакшы жегендер бар. Араңарда сүрөтчүлөр бар. Араңарда башкалар бар. Араңарда мугалимдер бар. Араңарда тарбия берүүчүлөр бар. Балдарыбызга, кыздарыбызга келечек муунга тарбия берип, пайгамбар жөнүндө маалымат бере билдикпи? Бүгүн кааласаң кыргызча, кааласаң орусча, кааласаң фарсча, кааласаң англисче бардык тилде, сен билген тилде пайгамбар алейхисалам өмүр баяндары бар. Пайгамбар жөнүндө эмне билдиң? Сүйүктүү пайгамбардын өмүр баянын окудуңбу? Үйүңдө пайгамбардын бир сүннөтү барбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, тилекке каршы биз бул нерседен алыс болуп калдык. Эгер өзүбүз билбесек анан кантебиз? Өзүбүз ал жөнүндө маалыматыбыз болбосо кандай кылабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанагы Ухудтан келе жатып ыйлаган кезде Инна мин вараикум айямис сабр. Сахабаларга айтат, силердин артыңардан сабырдуулук күндөр келет дейт. Кандай күн дейт? Сабырдуулук күндөр келет дейт. Ал күндө динин кармаган адам колуна чок кармаган сыяктуу дейт. Бүгүн ошондой болуп калды. Дин менен жашоо үчүн өтө оор болуп калды. Пайгамбардын убагында мындай массалык маалымат каражаттары жоктур, соцсеттер жоктур. Адамдарды, жаштарды азгырган жарым жылаңачтар жоктур. Ондай күндө сабыр кылып динди кармаган адам чок кармаган сыяктуу дейт пайгамбар алейхисалам. Айямы сабыр ал күнү ошол сабырдуулук күн келген кезде динин кармаган адам дейт пайгамбар алейхисалам. Силердин сахабаларга айтат, силердин 50-үңөрдүн соона тең сооп алат дейт. Силердин араңардан 50-үңөргө тете келген соопка ээ болот десе, сахабалар минхум я Расулаллах, өздөрүнүн замандаштарынын 50 адамынын соона жетеби десе, пайгамбар ла бал минкум дейт. Пайгамбар жок дейт. Эй сахабаларым, силердин 50-үңөрдүн соона ээ болот дейт. Карай, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн ошондой динди кармайм десең, ошондой динге кызмат кылам десең, сахабалар сыяктуу малы мүлкүң, колуңдан келген өнөрүң менен динге кызмат кылам десең, пайгамбардын сүннөтүн тирилтем десең,
Не болот экенсиң? 50 сахабанын соогуна ээ болот экенсиң. Мундан артык дагы эмне каалайсың? Эртең пайгамбар алейхисаламдын алдына барган кезде эмне дейбиз? Келгиле урматтуу мусулман бир тууган. Жок дегенде үй бүлөбүздө келгиле. Мен балким ойлойм, мана пайгамбар алейхисаламдын туулган айы Рабиул аввалдабыз. Пайгамбардын туулган күндөрү. Ушул айды мен уккан жамаатыма, бир гана бул жамаат эмес, балким биздин сайттар аркылуу көргөн мусулман бир туугандарыма чакырарым, келгиле. Ушул айды ар бирибиз үй бүлөбүздө пайгамбардын өмүр баянын толук окуп чыгабыз. Балдарыбызга үйрөтөбүз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз кандай болгон? Пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө окуйлу. Окуган сайын, жакындан тааныган сайын сүйүүңүз ашат. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahim.